81 na-82. 81 na-82. Hlabelani kuNkulunkulu lo ngamandla ethu. Jabulanini dumise uNkulunkulu waJakobe. Calani ingoma nishaye isigubhu netingitali kanye nemahabhu. Vutselani imbalambala ekwethwaseni kwenyanga nangesikhathi seyidulungile ngelilanga lemkhosi wethu. Ngoba lokhu kusimiso saka-Israyeli nemthetho waNkulunkulu waJakobe. Wakwenda kwaba ngumthetho kuJosefa mhlazana ayawukulwa nemaGibhithe. Ngeva livi lengangingaladi lithi, mina ngesusa umthwalo emahlombe enu, nganiphumuda ekwethwaleni kwenu titini. Nangibita nisebunzimeni nganephula, nganiphendula ngingale kwemafu lahlomile, nganivivinya emithonjeni yaseMeriba. Lalelani sive sami nginiyale, awu ma-Israyeli, shangathi ngabe niyangilalela. Ningamkhondi lomunye uNkulunkulu, ningakhuleki kubonkulunkulu betive. Ngimi simakadze lo Nkulunkulu wenu, lowanikhuphula eveni laseGibhithe. Khamisisani imilomo yenu, mineke ngilanifunda nginesuthise. Kepha isive sami asililalelanga livi lami. Israyeli akazange anginake. Ngakho-ke ngabayekelela enkhanini yetinhlitiyo tabo, kuze batihambele ngikutsandza kwabo. Maye kube sive sami siyangilalela, na Israyeli ahambe etindleleni tami. Titsa tabo bengitatehlula ngekushesha. Ngesandla sami bengitawumelana netitsa tabo. Laba ngidondzako bebedawuta embi kwami, bede bashosha phansi ngemadolo. Kujeziswa kwabo kuhlale ingunaphakathe. Bengiyawunipha kholo lomnanzi kakhulu. Yebo, bengiyawunesuthisa ngeluju lwetinyosi temadwala. Nkulunkulu ukhuluma emhlanganweni lomkhulu wehlulela bonkulunkulu uthi, uyawuze kube ngunini nehlulela ngalokungakalungi, nikhetsa tindlubu nishiye tinkhobe. Vikelani emalungelo alabampofu netinzanzane, nimele emalungelo alabacindzetelwe nalabeswele. Bephuleni labampofu nalabeswele, nibakhulule esandleni salababi. Abati lutho, abaconzi lutho, badukuta ebumnyameni. Tonke tisekelo temhlaba tiyatanyatanyiswa. Ngathi kini ni bonkulunkulu nine, nonke ningemadvodzana alosetikwa konke. Nome kunjalo niyakufa njengebantfu bonke, niphele njengato tonke tikhulu. Vuka-ke Nkulunkulu wehlulele umhlaba, ngobe nguwe umnikati wetive tonke. Akuqinise kuyiseni ndotsana namaloyingelo. Njengoba lokunjalo ekuqaleni senjalo nanyalo, yawuba njalo kude kube nanini. Amen. Ndosekucela sibuyele umuthi neDaniela. Daniela sahluko 6 kusukela verse 1 kuya 15. Daniela sahluko 6 verse 1 kuya 15.
Kwaba kuhle kuDarius ukuthi abeke tikhulu letilikhulu nemashumi lamabili ukuthi tengamele wonke umbuso wakhe. Ngetulu kwato tonke letikhulu kwakune bengameli labatsatfu, lomunye wabo kwakunguDanyela. Letikhulu tatingaphansi kwabo labengameli kuze inkosi ingetikulahlekelwa lutho. Danyela wakhombisa likhono lebuholi lelaliphakeme emkhatsini wabo bonke labengameli naletikhulu, kangangekuthi inkosi yadzimate yafuna kumbeka kuti engamele wonke lombuso wayo. Ngenxa yaloko labengameli kanye naletikhulu betama kutfola tizatfu tekuthi Danyela atfolakale anemacala macondzana nekuphatsa kwakhe tindzaba tembuso, kodwa behluleka kwenta loko. Abazange bayithole inkhohlakalo kuye ngobe abetsembekile, abengakakhohlakali futhi anakekela kahle konke. Ekugcineni lamadvosa atsi singeke sisithole sizatfu lesingambeka ngaso emacala Danyela ngaphandle kwentfo letsintsana nemtsetfo waNkulunkulu wakhe. Ngako labengameli naletikhulu babutsana baba sicumbi, baya enkosini, bafike batsi bayethe Nkosi Darius, luno lelo ludze Nkosi. Bengameli bembuso netindvuna netikhulu nebeluleki kanye nebabusi bonke bavumelane kutsi inkosi kufanele ikhiphe umtsetfosimemetelo bese icinisa lesimemetelo ngekuthi nome ngubani lothandaza kulomunye Nkulunkulu nome umuntu ngaphandle kwakho Nkosi kulamalanga lange-30 letako uyawujikijelwa emgotsini wemabhubesi. Manje-ke Nkosi, khipha lesimemetelo usibhale phansi kuze singetiwuguculwa ngumuntu njengekwemitsetfo yemaMede nemaPheresiya lengeke iguculwe ngumuntu. Ngako inkosi Darius yase iwubhala phansi lo mtsetfosimemetelo. Watsi kube Danyela eve kutsi sekubhalwe lo mtsetfosimemetelo, wahamba waya ekhaya lakhe ekamelweni lelisetulu, lapho emafasitelo akhona abevulekela ngaseJerusalema. Abeguca ngemadvolo katsatfu ngelilanga, athandaze, abonga Nkulunkulu wakhe njengobe abevame kwenta ngaphambilini. Lamadvosa ase ayahamba asicumbi aya kuDanyela, afike amkhandza athandaza kuNkulunkulu acela lusito. Ngako ahamba aya enkosini, afike akhuluma kuyo ngalesimemetelo sayo sebukhosi atsi, awuzange yini ukhiphe umtsetfosimemetelo kutsi kulamalanga lange-30 letako umuntu lothandaza kunome ngumuphi Nkulunkulu nome umuntu ngaphandle kwakho Nkosi udawujikijelwa emgotsini wemabhubesi. Inkosi yaphendula yatsi, lesimemetelo simile njengemitsetfo yemaMede nemaPheresiya lengeke iguculwe ngumuntu. Base bakhuluma enkosini batsi, Danyela lomunye webathunjwa bakaJuda akakunaki wena Nkosi, nalesimemetelo sakho lowasibhala phansi akasishayi mkhuba.
usathandaza kathathu ngelilanga. Inkosi yathi kube ikuve lokho yakhathazeka kakhulu, yetama konke lokwakusemandleni ayo ukuthi imsinzise Danyela. Kwathi mate kwashona lilanga, la madoda abuthana aya abasicumbi aya enkosini, afike athi, khumbula silo sikhulu ukuthi ngekwemthetho wemaMede nemaPheresiya kude silumetelo nome umthetho lokhishwa inkosi longabuye uguculwe ngumuntu. Phela lapho isifundo sekucala. Amen. Isifundo sesibili ngathi yesibili yaJohane. Ngathi yesibili yaJohane, verse 1 kuya ku-13. Verse 1 kuya ku-13. Le ncwadi iphuma kumbonisi, iya kumake lokhethiwe nakubantu bakhe. Le ngibathanza ngeliqiniso, kungesimi ngedwana, kodwa nabo bonke labalatiko liqiniso, ngenxa yeliqiniso lelihlala kithi naleli yawuba nathi phakathe naphakathe. Shangathi umusha nesihawu nekuthula lokuvela kuNkulunkulu longuBabe nakuJesu Kristu indodana yeyise kungaba nathi ngeliqiniso nangeluthando. Maye ngajabula nangikhanza ukuthi labanye bebantu bakho bahamba eqinisweni njengobe sayalwa nguBabe. Namanje ngiyakunxusa-ke make, kungesiko ukuthi ngikushayela umyalo lomusha, kodwa wona lowo lesawuva ekuqaleni wekuthi sifanele sithandzane. Ngulolo-ke luthando ukuthi sihambe ngekwemiyalo yakhe. Ngiwo lo myalo lekumelwe ukuthi sihambe ngawo njengoba ineva kwasekuqaleni. Bakhohlisi labanyenti baphumele emhlabeni, bantu labangeke bavume ukuthi Jesu Kristu weda waba ngumuntu. Umuntu lonjalo ungumkhohlisi na mphika Kristu. Icapheleni nini ukuze ningalahlekelwa nguloko lesikusebentele, kodwa nemukeliswe umvuzo wenu lophelele. Umuntu longalahlali emfundzisweni ya Kristu, kodwa ayenze ngetulu, usuke ade uNkulunkulu. Kodwa umuntu lohlala emfundzisweni unaBabe nendodzana bobabili. Nakufika umuntu longeti nalemfundiso, ningabomemukeli emakhaya enu, futhi ningambingeleli enekumbingeleli, ngobe umuntu lombingelelako ubambisana naye emisebentini yakhe lemibi. Nome inalokunyenti lenginganitshela kona, angite ngakubhala phansi, kepha ngithemba ukuthi ngidakuda ngidenibona ngikhulume nani umlomo nemlomo, khona nilewujabula ngalokuphelele. Bantfwana badzadzewetfu lokhetsiwe bayanihambisa. Siphela lapho isifundo sesibili. Amen. Sivumo selikholo sabapostoli. Ngiyakholwa
uNkulunkulu uyise somandla, umdali welizulu nemhlaba, ngiyakholwa kuJesu Kristu, indodana yakhe eyodwa iNkosi yethu, wedanga moya oyingcwele, wadalwa yintombi Maria, wahlushwa ngobusa Pontius Pilato, wabethelwa esiphambanweni, wafa wangcwatshwa, wehlela kulabafile, ngelilanga lesithathu ubuye wavuka, wenyukela ezulwini, lapho ahlezi khona ngasekunene seyise, utawubuya ekwehlulela labaphilayo nalabafile. Ngiyakholwa kumoya longcwele, nasebandleni elingcwele likatolika, nasenhlanganweni yalabangcwele, ukuthethelelwa kwezono, ukuvuka kwemtimba, nekuphila kwanini nanini. Amen. Baba wethu losezulwini, alingcweliswe igama lakho, umbuso wakho awude, inzalo yakho yenziwe emhlabeni njengasezulwini. Siphe namhlanje kwethu amalanga onke, sithethelele izono zethu, njengoba nathi sithethelele abasonako, ungasingenisi ekulingweni, usisindise kulokubi, ngoba umbuso ngowakho, nemandla nobukhosi, kude kube nini nanini. Amen. Nkosi Nkulunkulu, siyacela kube usiphe isibusiso sakho, libandla lakho kungcwele, umhlaba kuthula, sive sakithi kulunga, bantu bonke kwati umthetho wakho. Vikela emakhaya yethu, vikela lababuthakathaka, uphilise labagulako, ututute labafile, usise sonke ekuvukeni lokujabulisako. Sicela konke lokhu ngaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Merciful God, whose love will not let us go, restore in us the power of our calling, that we may boldly fulfill the tasks you set before us through Jesus Christ our Lord, who with you and the Holy Spirit is worthy of blessing and honor, glory and power forever and ever. Amen. Amen. Baba somandla, ngendodana yakho ledelwe yodwa Jesu Kristu, wanqoba kufa wasivulela lisango lokuphila lokuphakade. Siyacela sithobekile ukuthi wena lokuthi ngemusa wakho ungenise etinhlitiyweni tethu tifiso letilungile, ubuye usiyisite njalo ukuthi sende lokulungile ngaJesu Kristu inkosi yethu, lophila abusa nawe namoya ongcwele uNkulunkulu munye nyalo munye kude kube nini nanini. Amen. uNkulunkulu lokuvela kuwe kuthula, umthanzi wokuvumelana, wathi wena kuphela lokuphakade, ukhonda wena ukubusa impela. Sibukele thina abantu bakho labathobekile kulabayimbikisi basihlasela, ukuthi thina lesithembela kuwe singesabi imandla yetisa kithi, ngemandla aJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Babe somandla lokhona nini nanini, usiphephisile sethi sifika kulolunye lusuku, sivikele ngamandla akho lamakhulu, kude sikhululwe eboneni konke, siphephe engotini tonke, usicondise ukuthi sende kuphela lokho lokuhle emehlweni akho ngaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Isifundo sokuqala nokudanyela nesahluko sikisi, sakhumbula ukuthi
wafakwa emgodini lo Meshaki Shadrach na Abednego tisathu leti ngevakali ngibendela nje umona siyabathi laba ukuthi bekubathunjwa babuya eJudea noma kaJuda abathumbe esizwe Nebuchadnezzar inkosi yaseBhabhiloni. Namhla la sithiwa okay kufa kwaBhabhiloni ngathi Nebuchadnezzar wafa wasuthatha umntwana wakhe Belshazzar naye ngengalalela uNkulunkulu wafa emva kwalowo muno wafike wabhala imibhalo lothiteni wawuhumusha Daniela kwakhazakala ukuthi kukhona Belshazzar lekakwendile lokungahambelani naNkulunkulu ngisathi amlalela uNkulunkulu wafa naye masinyane wagwazwa siza sasihlasela live umbuso waseBhabhiloni. Emva kwalokho-ke wasuyathatha leyo nkosi leyathatha lapha Darius inkosi yaseMide yemaMide yathatha lo mbuso waseBhabhiloni waseke naye uze uhlela kahle ukuthi sokudawuphatha kanjani ukulalela kwabapheli badawuphatha la kwakune letikhulu ama-levels lehlukene kunalabo labathathu lababasedulu lomunye wabo kunguDaniela ukuthi badawugadza babona ukuthi konke kuhamba kahle. Daniela abenelikhono lelithithe njengomuntu kaNkulunkulu into atenda kahle kude kusola bangamsola ngani ekuphatheni kwakhe ngoba siyathi ukuthi ekuphatheni abantu labaningi ebenediga letingakafanele noma bathi babona bo-corruption tonke njalo bebe nekuba bakafanele ukuthi bayeba lokho bekwetandeni tabo ukuthi kusite sile kanti ukuthi nabo sebatithathela bona noma bafanele bahlukanise bajube tinzabadala abanye abantu bathi jube ngendlela lengasiyo nje elengiyo ngithi zashona lelithithe ngoba kumbe bafumbathisiwe noma kwendeke njani ngoba ufumbatha lokho akusiyo into lensha empeleni. Kodwa Daniela kwakude into letinjalo konke bekakwenda kahle akwenda ngeliqiniso laba lokusana ihlobo takhe lebakasebenza nabo bagcine sebamendela umona ukuthi wenda kahle ngoba inkosi wakubonakala ukuthi ifuna kumphakamisa kulelo sikhona beka ngiso base bamendela umona baya enkosini bayitshela ukuthi ayende umthetho simemetelo lotsiteni lo dawuphambana noma lo dawenda ukuthi Daniela aphambane nenkolo yakhe kuloko lenkosi yakuvuma lokho yakwenda yakwaba simemetelo ukuthi emalangeni latsite uma umuntu noma ngubani lo ngakulaleli lokho udawujikijela emgodini wemabhubesi. Inhlanhla lembi Daniela wakhonza lokho ukuthi akungeke umbhucule ekukholweni kwakhe abuyele emva njengoba bekenda ayothandaza ngendlela bayathandaza ngayo bamnyenyela laba bekunene bayamhlola ukuthi uthandaza njani vele uyakulalela yini lo mthetho simemetelo lokhishwe inkosi kwazakala ukuthi akakunaki vele akakushaya imkhuba lokho akakwenzi babuyele emva bayomceba enkosini ukuthi lapha inkosi yakhatsateka kabi yaba buhlungu nayiva ukuthi Daniela uphambene nalokho kodwa yayingeke ujikise lo mthetho simemetelo njengoba umthetho wemaMide nemaPeresiya sisho lesisathathwa nabameli nasema-judgments lamakhulu ukhanza basisho lelo kuzana ukuthi lo mthetho ngeke uguculwe njengemthetho wemaMide nemaPeresiya. Ungathi-ke kwakunaleso kwaba nesisho lesinjalo ukuthi into nangabe umthetho nabe ubekiwe ungaguculwa unjengemthetho wemaMide nemaPeresiya. Na Darius wakhanza kuleyo nkinga leyo ukuthi ngeke awugucule lo mthetho leyo bese bawendile kwathi ngakala-ke ukuthi Daniela ngihlale njengoba silapha ukuthi kwakufanele ukuthi Daniela ajikijele emgodini wemabhubesi
njengalokho lo mthetho wawusho. Kodwa kwamhlupha Darius ngoba bemethembile amthanza lo Daniel, wafisa ukuthi angente noma yena ukuthi amphephise, kodwa nje kwakude mhlawumbe lebeka ngakwenda ukuthi amphephise. Sitawuma lapho namhla, kumbe sitawuva ukuthi wahamba njani, wangena yini emgodini wemabhubesi, kwendekani lapho. Amen. Amen. Isifundo sesibili, isifundo lesifisha siwa lesitoti mbili empeleni, uJohane 2:3, ifundo letifishane kulo lonke iBhayibheli. Sathi-ke ukuthi kusho kuthini lokho, kodwa nje ifundo lesibili nesesibili Daniela kuthiwa iphuma kumbonisi, ubhalele iyakumake lokhethiwe nebantu bakhe. Angathi lapha ukuthi kuyakhanyiswa ukuthi ngabe bobani, kodwa umbonisi ngiyabona noma ngumholi lothitene noma ngu-advisor ebandleni, bekuneba levels lehlukene abantu laba kusebenzela libandla. Nalapha ngiyabona kwakuthiwa lapha nje basathi ukuthi kunebabonisi ebandleni, njengoba Pawulo asitshelile esikhathini lesengcile kunebabonisi. La kulo make lokhethiwe naye akwade kahle ukuthi ngabe ngumake lo ngubani, kodwa nje ungasho ukuthi mhlambe ungasho ukuthi ngu-ideal mother noma i-ideal family nabe ngumake nebantu bakhe, ungasho ukuthi i-ideal make lo lokungasiye yena, kodwa nje lo sibonelo lesihle samake noma ifamily nebantu bakhe, ukuthi abe sibonelo lesihle ebandleni noma kumbe lapho emangweni lapho bahlala khona. Iyakuye-ke le ncwadi lebhalwa nguJohane la empeleni iyabonisa, iyayala, iyaxwayisa entweni letithide ikakhulu ekuphathelene neluthando. Uthi lapha kuba nalo make nabantu bakhe uthi ngilaka bathanza ngeliqiniso, kungesiye yedwana kodwa nabo bonke laba latiko liqiniso bayamthanza lo make nebantu bakhe. Zishangathi umusa wenkosi, ushangathi umusa nesihawu nokuthula lokuvela kuNkulunkulu longuBaba nakuJesu Kristu indosana yaye yise, kungaba nathi ngeliqiniso nangeluthando, ngeluqiniso nangeluthando. Uthi-ke liqiniso uthi lapha wajabula nakakhanza ukuthi labanye bebantu bakho bahamba eqinisweni njengoba bayalwa ngubabe. Namanje ngiyakunxusa-ke make, kungesiko ukuthi ngikushayela umyalo lomusha ngoba vele uhamba lapho, uhlala lapho, uphila ngaleyo ndlela leyo, akusiyo into lensha lela lengikushela yona noma lengixwayisa ngayo, njengoba ekucaleni njengoba wawuvile ulandzela lo myalo ngiphindze ngikugcizelela la. Ngalolo-ke luthando ukuthi sihambe ngekwemiyalo yakhe, ngiwo lo myalo lokumelwe ukuthi sihambe ngawo njengoba neba kwasekucaleni. Izixwayiso netimfundiso temanga kuditshana nato ngelanga sidibana nato kulo letinjalo bazalwane badibane nato, ukuthi-ke kuyabexwayisa nakuloko ukuthi bangakulaleli bangabalaleli labo bantu laba bonakala ukuthi bangemaphika Kristu. Ikakhulu ukuthi lapha akufanele noma udibane naye kufanele ukuthi umbingelele nokumbingelela nje. Angathi-ke ukuthi na ufuna ukumgucula udamgucula ngani nangabacane kumbingelela ukuthi uyamkhulumisa yewe kunene indlela uhamba ngayo ayisiyo le, nansi indlela na ungathi umbingelela nokumbingelela, kodwa-ke kuthiwa nje singambingelele nokumbingelela ngoba kumbingelela kusho ukuthi sibambisana naye. Nguloko kafishane mhlawumbe lesikuva kuJohane wesibili lapha kuyaqinisa libandla ukuthi lihlale ligazile, lingayengeki, lingadikhanzeliseli, kubonakala dingasho ukuthi phikise inkolo yabo. Siyabonga. Amen. Amen. Sibusiso nelidumela nokubabata lokwedlula lesingakusho nalesingakuconza kube kwebuthathu lobungcwele nelobudumisheka
yisenendodana namawalo ngcwele ubatshelwe nengilosi tonke nabantu bonke nakonke lokudaliwe kude kube nini nanini. Nkulunkulu uSomandla, siyakubabada Nkosi yomusa wonke, siyakukhonza asikufanele wena, kepha kulunga kwakho usenda kube sikudumise sikubonge, sikudumisela impilo lesiphe yona netibuse tonke lesitemukele etandleni takho. Ngethi kwakho konke sikubongela indodana yakho Jesu Kristu nemusa nelithemba lesiphe lona ngekufa nekuvuka kwakhe. Siyakucela Baba wethu ukuba usende singawukhohlwa umusa wakho kithi. Yenda ukuthi sibonakalise ukubonga kwethu, singabongi ngemavi nje kodwa nangempilo yethu nyalo nanini. Baba losezulwini indodana yakho ethembisile kusinasithandaza igama lakho lilawusiva yamukela imithandazo yethu. Usiphe lokho lokusifanele silade iqiniso lakho esiselapha emhlabeni nekuphelela kokuphila lokuphakatha empilweni letako ngaJesu Kristu Nkosi yethu. Sibonge bandla, sibonge nalababakisi bemakatolika, ngithemba ukuthi bahambele kahle. Amen. Nkosi, amen.